Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sibonga inkosi bazalwane, ngiqale nami bombhokane sibonga kakhulu ukuthi nisimeme ukuthi sibe lana sivusele ingcebo. Siyabonga mfundisi Ncongwane kwekuthi ube khona nawe lapho kunene. Siyabonga kakhulu. Amen. Bafundisi bonke labakhona bobabe bomake labasha labancane. Hallelujah. Silake bazalwane bakhona indvele labafunako lokuseva ebandleni noma ngaba kusiyo i-local church yakho lela ukhona khona kuseva ebandleni useve vele njengendodzana noma ke nanjengendodzakati kodwa njenge sishilo sathi sisemadvodzana sonke. Bakhona labafunako lokuseva lokho ngoba ngakhanza ukuthi ngikhuluma ngedwana bantu abafuni ngihamba nje ngedwana abantu abafuni mangabe ke nifuna abazalwane ngicela ningivumelele ukuthi ngikhulume ngoba angisho lokuthi le ngikukhulumako angikhulumi nje ngoba mhlambe kukhona lenguvile noma lengubonile ngisitwa ngimoya longcwele nangokuthi ke libandla laKristu ngiyalibona vele ngisebenza ngalo imihla mina umsebenzi wami every day lengikwendako kusebenza nebafundisi onke malanga mangivuka nje ekseni umsebenzi wami kushayela abafundisi ngibude ukuthi khamba njani ngilanzelele abafundisi ngiye lapho bayakhona every day kusuka Monday kuze kuyosha Sunday mina ngisebenza ngebafundisi shothi ngisebenza ngemasonto kude lokunye lengikwendako ngaphandle kwalokho. So ke ngiyathi ke lokho ukuthi kwendekani le emabandleni nalemakhaya tiyabuya lemakhaya bantu kuyendeka bete esondweni babonakale bakahle babonakale ngathi kamba kahle kodwa mothi ubuyela emva uyahlehla uyale ekhaya ukhanze ukuthi hayi khona akunjalo mina nje angisasurpriseki esondweni sengithanza kusurpriseke ekhaya. Hallelujah. Ngoba lekhaya kula kufike kubonakala khona ukuthi lo muntu vele uyaphila yini ngaleyo ndlela leyo. Sifuna ke lokuthi bazalwane le responsibility yalama sons and daughters vele ibonakale ecace. Le tindzaba nje litabo stewardship lesinawo even ema gift siwaphatha njani le loyalty lokuthi siyahloniphana le honor tonke leto tintwe leto sende lento yasimakatse ngendlela yakhona le faithfulness lokwethembeka kusimakatse konke lenkwendako ngikwende ngendlela lengiyo sisasebenda kulombuso wasimakatse sikhuluma ngekingdom labor. Asisebenzeli nje la emhlabeni and sathu egcineni kwakho konke we are accountable kuyevakala khona la siyawutilanza khona nami njengemfundisi ngiyawutilanza ngenyelanga ukuthi ngibabeke phi labanye. Hallelujah. Ngiko ke sometimes labanye bangivangalela la ngasho ngathi sometimes we are so serious bacalisi ngiyadlala kuyendeka vele kwesinye isikhathi uthola ukuthi kubita ukuthi umuntu omlanze kuyendeka futhi ukuthi kubite ukuthi umuntu omcoshe ebandleni sengake ngamcosha umuntu ebandleni angufunzi nje phansi kuphela sengake ngakwenda lokho ngaku-experience practically ukuthi kukhona kwelinye ilanga la khona umuntu vele kufuna ombonge athi mina ngicalile emabandla ngente konke lokho ngiyakwathi ngubonile and ngongishilo ngathi nakumzalwane ahamba sinema exit etiquettes kwekuthi uphuma njani njoba noma ungena njani uba imember kanjani noma sowuhamba ke sikhipha ungabi imember kufuna kube clear ukuthi uhamba kanjani awuna manje uphume njengemphefumulo awuna uhamba ubuya bese sisathi ukuthi ushonephi hamba ubuye bese uyazivalelisa so ke sitakulanza ke lena bese siyakubuyisa lana bese sicela ukuthi usivalelise uhambe kahle umlo ohamba uyavaleliswa. Amen. Kuba kuhle lokho so siyakwenda ke lokho but ke kwake kwaba nalinye langa ngathatha lomunye isacala libandla lemangayane sicala lelinye kugege then sengihamba ngemikisa kugege uba khona nje sisi active nje vele mangithi ngiyeve emva kaloko ngikhanza ukuthi kuyafiwa le kugege etinto lesetendeka ngoba sekukhona yena hayi livangele letinye tinto
then ngibathe ngikhuluma naye, hey yes Stella phela wena uyakholwa lana ulana ngethi uyakholwa lana lelivangeli akusasilo leli ngalendlela leyo. Awuvele kube ngathi ngiyadlala, ngagcina ngathatha imoto yami iveni ngavele ngahamba ngamthutha ngamlayisha ngambuyisa back la eMangayane ngaleyo ndlela leyo. Ngavele ngathi kude singayinyaloke sowubuya la utawubalana and wabuya vele wafakaza wema nala phambi kwelibandla wathi awubazalwane vele angixolise ngisho vele mina ngiyasathi sono sami. Sono sami vele nginaso wavele wasibita ngeligama. Ngithi mhlambe ayekutawuba ngcono kodwa nani kwaba dinhlanga nje demuka nemoya. Amen. So kuyendeka umuntu noma uzama eni noma ngabe ngawendani but ke loyo ngathi lo angeke ngemxoshe noma kanjani ngidambeketelela ngoba at least uyasathi sono sakhe une struggle kufuna simthandazise kufuna simlekelele ngeke ngimxoshele sono sakhe. Niyakubona lo? Yebo vele ngagcina ngehlulekile akunenzaba naloko kodwa ke ngathi kwavela lomunye khona lena yena ke masefikile wavele wakhala wemuka nakumfundisi kwacangana abafundisi kwacangana nemkakhe and everything ngathi hey kanzi kumadima la emhlabeni vele makathi Paul abantu kufana seme lomunye umuntu ufuna simxoshe ngoba usibambelela mahala. Sayaza uteka liqala lena siyefika lapha nangumngama bekhona uhleli umngamhleli eceni kwalomake emkhokheli lona lo neliqala lana ulana kunalomfundisi lana lomnye umfundisi nami ngasemnyango and then emva kwaloko sabona into engazange sayibona. Ngimbuta ke mina ye wena vele ikhonto lo yendako lana wendani kahle hle ngalendlela le athi yena awuvele uthini lona kusho ukuthi kuliqiniso lokushiwo kanzi lo make ngale sovele uready wasuka ngenhlavu njengesibhamu wathi uyambamba umkami wasala nelijezi lodwana wathi uthi lona ujaha eminyango kuyophuma kanzi eminyango kutele handle akuvuleki wabe anciphise oxygen. Sabathene abafundisi siyazama siyacatulula ngabona ngathi ya kumadima ngavele makaphuma lapho ngavele ngathi sisuke Nkosi ngicela upakishe indoda yakho angifuni kuphize ngikubonela sontweni angifuni kuphize ngikubonela kugege buyela la uqhamuka khona. So kukhona abantu labaxoshwako kuyevakala nina nikwathi phela mabe ungabona leli film lelo umkami wehluleka nekusukuma ngoba beke enebe ngabona lapho ukuthi maniteka licala ungabo kwenaba ungabo kwenaba bakutekwa licala ngoba kunenkinga ungabona into ongazange wayibona. Ngabona umkhokheli mina emakegama andiza njengenhlavu wendlula lambe kwami nami ngamangala ukuthi kwenteka njani ngihlele esitulweni. Kodwa ke kwesinye isikhathi indoda yakho ufuna ukuthi ibambele wena vele lokuncishiswa kwale oxygen nje kwamenda mase ngithi mina kahambe wathi lokho ukuthi hayi la itawuphela mbamba mangachubeka ngihlalela. Sengisho ukuthi ke sometimes vele kuyadzingeka ukuthi sibe serious. Sengisho ukuthi ke ngiyibonile ichaos nakubazalwane nakuphi ngiyakubona ongemalanga timbi letikhona bantu bakholwa baphinze futhi bende lokubangene ngala lokusho ukuthi siyadzinga kuserve as sons kuyevakala. Lenhlitiyo tethu iphelele la singaze sifike kule dodini leto ngoba kwesinye isikhathi ukhanza ukuthi letinto matendeka awu understand ukuthi kwendekani but ma ezukhula ufuna lokufunza ufundziswa udaseke sewuyakhona kubona. Ngiko ke nibonile itolo la sikhulumile ngalendzaba yaloku developer lama KPIs ethu niyakhumbula lo lama key nakhonja lokuthi sibe productive vele kube khona into lesiyendako lama performance indicators niyakubona lo siperforme kube nema indicators ukuthi lo mlona vele performance ikhona sitwe ngilo ngoba libandla lamhlanje na libulewe into yenye kwekuthi lama systems alwanaki kanzi nathi sitawuphumelela ngawo vele sikumeje lokho sikuqale sikubone vele ukuthi sikhona nekudefine le product yet masithi you are a disciple. What do we mean? What is a disciple? Bafundisi lamba bana ngathi gama bekakhona bekuna teenager I think so lusekhona nami ngamjoyina in fact waqala ngathi vele weta ngathi lathi sa trainwele eCape Town. So
bafundisi bafunza ukuthi vele how do you define a disciple product mawuthi i product le i disciple lo muntu lona usho ngani yilama ingredients la ngenda lokuthi lo muntu i disciple vele and we have to work it out ngoba sometimes stuff lo muntu lona umfuzi emva kaloko sesithaka yophatha lebandla sesithaka yosebenza asikake satinika isikhathi ngekuthi simakhe sine sifanane ne warehouse church sangafanana ne factory church ngoba ku factory itinto atiphumti njalo kanti ku warehouse kuliqhala ukuthi into iphume ku warehouse seyivuliwe noma seyishintshile ngoba yi warehouse tiyabekwa tinto niyakubona lo so wazelisondo walendi warehouse ulenda storeroom kuyevakala then inkinga le kanti libandla ye factory ansi sikhulumile ukuthi sikhuluma ngelibandla la not lisondo kukodwa kuthi esondweni ude kulethe indvonga leti kodwa ukuthi ube sebandleni la ebandleni kunembuso inkosi yakhona nguJesu kuyevakala libandla lelo bantu labakhishiwe beta bangena kulombuso lona bantu labasendleleni bane purpose kuyevakala so kufuna kube clear lokho ukuthi libandla yini ngimchazele ukuthi lo church kahle azange Jesu wathi I will build my church what I will build my congregation my assembly le kungule ecclesia lebesikhuluma ngayo so uthi ngidakwakha libandla la bantu labaphumile labahambako labanoluhambo baya somewhere labo bantu labo and then itolo ke ngihighlightile kancane ngasho lokuseva kwethu ukuthi igaba ngetigaba elana kukhona te70 lokhanza uthi di70 tasesondweni nje lokwendakalako ngema attendance ingaleyo ndlela sathi ngilo diakonos lo ngilabantu labasebenta lokho nabo badzinga kunakekelwa nabo badzinga kwathi ukuthi kwendekani kodwa kunaleti 7 letinye letifanana netasethempelini letisebenta ngekhathi nyalo ema services njengalabahlabelako njengalabashayako njengalabafundzisako bo Sunday school bo banibani sebasebenta la ngekhathi esondweni bona kuyevakala futhi basebenta kanye nemfundisi kubita abatati ukuthi baphathe into letingcwele ngako batiphatha njani bona bangaphathi letinto taNkulunkulu kuyevakala umuntu athi understand yena and then sonke sithi 70 taNkulunkulu masikhuluma ngalo doulos sithi 70 taNkulunkulu ngoba vele singema covenant slaves ngaleyo ndlela leyo siba uNkulunkulu kuyevakala and then satsinza lokho ukuthi bese kuba nalama ministers lama hupereters lama under rowers labagwedle lelo mkhumbi awunawufika phambili uma laba bangagwedli kuyevakala ngoba libandla kufuna lithuthuke liye phambili kufuneka lama ministers libandla lide ema ministers lingahamba nalama deacon lingahamba mhlambe naleti 70 letisebentako tonke labasevako singahamba di70 tonke vele kuJesu kodwa makude lama ministers lagwedlako kubita ienergy kubita isikhathi akusilula laba madzela kufa laba bathandazi kuyevakala bayifuqa noma ngabe seyime kangakanani bayifuqa ihambe ngoba they are trained to do that and uNkulunkulu bayayathi commander yabo kwekuthi sine vele lana siseva in order kune order lesilalela yona makathi uNkulunkulu asende nje senda njalo then uqhubeke lo mkhumbi ephambili singemi nzawoyo bayadzingeka abantu labanjalo kuyevakala bayadzingeka neti bafuna kuthandazelwa bafuna kusekelwa ikakhulu njengema intercessors nje ngoba ngilamanye bagwedle labakhona la ema intercessors la eSwatini mawuthi uyabuka bahamba abantu bagcine sebangathi bayahlanya isengathi akasaphili kahle nibuke ninake ema intercessors mangabe uyasebenza uvama ukuthi uyaphela umsebenzi mangabe wenzile uyaphela umendlo mangabe alijaha thethe uyaphela umfathi uyahamba and then konke kubheze lakhaya mawu intercessor ukhanza labakeni sebagucukele baphambene nawe lamanye ama intercessors mawuhamba lamadolobheni uyababona ukuthi nengcondo ngathi seyalahleka lama attacks
yini abuye la kubo bonke. But ngalokuthi njengelisondo asinawo lama systems ukuthi sikhona ukuthi sithi vikele solo asikuphiki lokho ukuthi kubangwa yini. Kanti these are ministers laba labagwedlako ukuthi bayagwedla bebafanele ukuthi ngabe every month noma every time le specific lebekiwe kuhlalwa phansi bahlale nengceko ngoba ngumpriest ihlale nengceko ingceko ibahlambulule ibadelive badzinga deliverance every day hayi ngoba mhlambe bende sono bona bathwelele tono tethu angisibona mabakhuluma mabathandaza mawu-intercessor awuthandazi njengalabanye abantu aziyamkhulu iBhayibheli masitshela kaloku ngiyanxusa kwekuthi kukhuleka nekuthandaza nekunxusa nekubonga akwendelwe abantu bonke athi fanani letinto mangabe ngiyakhuleka angithandazi funa ngikwathi yonyalo ngiyathandaza wonyalo ngiyakhuleka mangithi ngimela ngembili ngithi awusikhulekele babe bani asuke babe athandaza ngithi akakhuleke iBhayibheli ayizange yente mistake kwekuthi ibhale igama lekukhuleka ibhale igama lekuthandaza ibhale igama lekunxusa ibhale igama lekubonga akufanani letinto igroup yonke lehambelana nekukhonda simakathe kodwa mase ukwenda kunemehluko lomncane lofuna ukuthi ufuna wathi ukuthi ngendani mangikhuleka niyakuva lokho mangabe ke bantu ke bangadi ngeke ngene lapho mhlambe ngiyawubuya kwi all night prayer sikhulume ngako emthandazweni sikupractice ngiyengivamise ukufundisa ngaloko sikupractice ngalelo langa lelo sebenzise iBhayibheli ngikukhombise lona ngumkhuleko la khuleko kanje lona ngumthandazo kuthandazwa kanje nyalo uyanxusa la mawunxusa awuthi enkosi sinxusela abantu basembabane mane baphenduke uthi ngose sibathakathe nawe uthfake ekhathe ngingombulali ngisiphingi uyabona manje uconfessa the negative empilweni that's how it should be but then masuqedzile wena bewunxusa uyakwati yini kuthandaza ngoba banxusi kufuna bakwati kuthandaza uyakwati yini lokuthi wena nyalo so uyakhuleka ufundzisiwe yini wakwati kunxusa ungakwati kukhuleka nekuthandaza then emadimoni ahamba nawe ngoba wena lampilweni yakho umemetela lokubi kodwana ubida kona vele kufanele ukhulume kanjalo ngoba uyi-intercessor i-intercessor ilala la mnyango ithi mangabe abantu baya esogweni they will walk over me batawundlula la kimi akemi lapha khashani athi inkosi bavimbe bangaphumi lapha emnyango uye alale lapha phasi emnyango kube nguye lo lapha banyathele lato kwakhe mangabe bahamba mangabe baphuma uba nguye lesivalo kuyavakala so kulimala yena vele ngubani ke lophilisa yena ngubani ke lonakekela yena uma ngabe libandla ke lite lama systems lama checks and balances lapho bayalimala labanye bethu balimale basebenta ngoba lembi lena ayisi umdlalo mangabe uyi-intercessor kufana nekokuthi wena ufakwe in the front end vele ngembili uhamba phambili mayichamba iqala ngawe because vele intercessor phela igama le intercessor livela la khona lapha kaIsrael ngulaba bebahamba latule elibonzeni la seJerusalem bona baphatha emacilongo abaphathe tikhali baphathe emacilongo mabala etulu kulolibonza masita sitha lena bashale licilongo labalabala ngekhathi bayathi ukuthi malikhala kanjena kusho ukuthi konakele manje asihlangane kanjena nalaba khona babaleke babhaca lababhaca khona labalayo ngamasotsha bayathi ukuthi sitawuhlahlela kanjani ngoba sebayivile intercessor kuyevakala shothi labantu abangekhathi kumele baxhumane nale intercessor le intercessor kufuna ukuthi yona ibe aware ukuthi kwentekani kodani ngale ingabi sileke nayo ngoba laba abanye bayathi ukuthi uma singanqoba le intercessor lapha yalo lo hamba la elibonzeni shaye yena laba ngekhathi angeke babone lutho sasiyangena sithatha over so kusho siyimbi kodwa sisebenza sinema responsibilities lahlukene kodwa sifuna kubambisana kufanele sibambisane kuyavakala and then as we serve
ake ngingangeni kakhulu lapho but nje ngitsinza lo lama responsibilities ethu as sons and daughters are very important because then letinye tinto labo loyalty sekuyaqhubeka njengoba ngisho lamo steward ngisho nema gifts ethu sikhone ukuthi siwaphethe njani lama gifts ethu siwasebenzisa njani ebandleni tonke leto tinto leto kuze stoba accountable ngeke ngisayifunza nalele eminye imibhalo ngicela lokho ukuthi sifunze nangumbhalo nyalo umbhalo lebesolo siufunza besifunza abani keje ngobona ukuthi nihamba nami noma ngedwana 2 Corinthians 6 uthini basuka lithuli asimathi phela ukuthi uthini singafunzi nje emavesi emagama etinombolo asivele ukuthi kuthini mhlambe sifunzele ke sendele lobe kangekho ngidase sesiya lapha kuGalatia kufuna nje ukuthinza Galatia quickly sibone ukuthi sitholani verse 18 Inkosi somandla yaphinze yathi Inkosi somandla yaphinze yathi mina ngiyawuba ngiyihlo nineke niyawuba ngamadodzana nemadvodzakati amen ngiyona theme verse yethu lesebentela etukwako ukuthi mina babe ngiyawuba ngiyihlo nine niyawuba ngamadodzana kuyevakala kusho ukuthi sithi ke lana we are serving as sons and daughters siyamvumela now sekufuna wathi ke wena kwekuthi ube indvodzana kanjani ube indvodzana kanjani because you can't be in fact you have to be born again so say you are the son through salvation noma through conversion you are the son of God ngoba uphendukile kuyevakala that's number 1 and then number 2 uyedlula kenyalo ukuthi sengiphendukile vele uya kulesinye step say I am a son of God now by the gospel or through the gospel ngoba embrace lelivangeli ngishumayela lelivangeli I am a minister ngisisebenzi senkosi kuyevakala I am a servant so therefore ngako ke solo ke ngison of the gospel now through the gospel kuyevakala and then ngiyaphinza futhi I am a son by submission ngiyakubona lo ngindodana ngekuthi thoba phambi kwalabadzala labangiholako ngoba akukaqalwa ngimi konke noma ngabe ngingumfundisi nginaye babe wami lenginaye nami kude umuntu lokufanele abete babe ngoba otherwise sibuyela kulama offense besikhuluma ngawo itolo utaba inzanzana so wonke umuntu unababe ngubani ke babu wakho who are you submitting to submission masikhuluma nge-submission makathi nje Paula bafati thobelani submit to your husband not to every husband to your husband awunothobela noma ngabe ngangibani kuyevakala and kusubmita ku-willful inzandvo yakho uyakhetha kutehlisa aphakame lomunye kuyevakala ukhethe kutehlisa kubani ukhethe kuthi thoba kubani that is very important and then bantu ke laba inkinga nginaba baka 4 lokhanza kwekuthi yena is a son by association now if you are a son by association that is good uthi awu ngiyalithanza lelisondvo ngiyabathanza labazalwane labaya lapha noma awuvele ngiluko ukuthi ngoba ngimntwana lakhaya ngifuna ngihambe namake ngifuna ngihambe nababe ngifuna ngihambe nasisi ngiyakubona ngoba vele ngassociate nabo so ngoba lisondvo labo nami lisondvo lami so le ingoti ke leyo ufuna ukwedlule lapho mangabe you are the son by association ngoba uvama kuba rebellious mangabe kukanjalo ngoba awusikhanzi sizathu sakho ukuthi ukhonelene la kanti kufuneka ukuthi utalwe kabusha kwevakala kutakusita lo ake sifunze ke leli verse leli lemfuna seliqonze nyalo incwadi yabaseGalatia chapter number 4 usuke ku verse number 1 incwadi yabaseGalatia chapter number 4 ngicela ungifunzele usuke lapha ku verse number 1 verse number ngisho ukuthi ke ngesikhathi indlalifa iseyincane ayikehlukane nesisebenzi noma engumnikati wako konke ake sihambe kancane nje lapho sinake
indlalifa and indlalifa lekungiyena lelifa lilakhe funa lidliwe nguye kodwa uthini Pawula la uthi le ndlalifa ayikahlukani nesisebenzi leni yini ingahlukani nesisebenzi iseyincane kuyavakala niyabona ukuthi kukhona tindwa letingetetho lekumele ngabe sesithethe wathi Pawula kubaseKorinte kufanele ngabe senibotishela nini enyalo kodwa solo nisafuna lubisi ngathi sendlala lokuqinile enyalo kodwa nisafuna lubisi ngalothi bebangafuni lokukhula kuyavakala and then ngiko ke lana ke then akhuluma na indzaba naye kulaba seGalatia kwekuthi le ndlalifa mayiseyincane ayinikwa lelifa layo kodwa ayilitholi qhubeka iba ngephansi kwebalinzi ama-guardians nebaphathi bayo bo manager kuze kufika isikhathi lesabekwa nguyise ngubani nguyise ingabe lamhla ngiyevakala yini lamhlanje nala ngoba losi nje lana lesilumbi nje lami lithi but he is under guardians and managers not even one until the date set by his father niyakuva lo ngoba lo setha le date ukuthi lo mntwana wami lo mase ana 18 noma mase ana 20 ngicela ukuthi bese senimnika lelifa lakhe ayisethwa ngilama guardians noma ngilama managers isethwa ngiloyise kuyevakala so already babe has set a date, has set a standard but then thina kufuna sathi kokuthi uNkulunkulu uyangikhulisa nyalo angivume ngoba makushaya le date yababe kufanele ukuthi ngithathe lokungekwami niyangiva yini bazalwane uthathe lokungekwakho lapho awudzingi kuthandaza awudzingi ini le ndlalifa lena ayidzingi kuzila kuyevakala kungashaya le date ithatha lokungekwayo inikwa lokungekwayo ngoba ibeketele kodwa mayitawulibala ingabeketeli kungenteka ishaya le date ingayitholi le nto yayo ngoba ayikakabeketele njengendvodzana yelulahleko awuchubeke kunjalo ke nakithi ngesikhathi sisebantwana sasigcilatwe ngemimoya yemvelo yebo kodwa kwathi ngesikhathi sesifike ngalokuphelele uNkulunkulu wathumela indvodzana yakhe yatalwa ngumfati yakhula ngephansi kwemthetho konke bahlawulela labo labangaphasi kwemthetho kuze nathi semukeleke njengemadvodzana bamba lapha kuze nathi sende njani manje semukeleke njengani njengemadvodzana semukeleke njengemadvodzana sibe adopted lelela mjela kulo verse number 5 let's say to redeem those who were under the law so that we may be adopted as sons with the full rights. I like that. Sons with full rights. Ungaba indvodzana kodwa ukhanze ukuthi awunawo emalungelo laphelele ngoba usemncane kuyevakala so kukhula ebandleni it is your responsibility kuyevakala because then kubhekeke ukuthi bese nyalo uyafunctiona with full rights ngoba sowuthole lokungekwakho ngoba uvumile kukhuliswa mawungafuni lokukhuliswa utawuba nenkinga kuyevakala utawuba nenkinga endleleni ngoba isalvation is a journey indzabe yensinziso luhambo kuyevakala lekumele silungenele sonke ake mhlambe ngilibekise njani ake ngene in detail nje ngento sifundwe ngcongwane lapha sesoteriology ekafishane bantu batoyadi ngoba labanye abantu baya the study of salvation masikhuluma ngesalvation ukuthi isalvation insinziso inetigaba leti kanjani sengibuke ukuthi bangakhi la okay ngicela nehlukane ngabo 3 uvule nje isikhala 1 2 3 bese sonzela ngalani sonzele labang 3 basonzele nzawonye phinze futhi labanye labang 1 2 3 babe ngala ngifuna nje kube nalomkhathi lo mnyaka bela ngifuna kube nemkhathi batobona sothi lo mnyaka kufuna simpose akhweshe nishiye isitulo lesi-empty lamkhathi sini haleluya ngale ukuthi ngidabe ngibida abantu lephasa ngisebenzise ngoba vele nila emva kwami amen ngicela sikupose ngale wena
ube ngale ekugcineni. Ngifuna nje 3333. Amen. Cha hlala khona lapho kahle. Ngifuna nibe kanye kanye. Masikhuluma ngesalvation isinziso bazalwane ngifuna sikubambe lokho ukubambe ngoba ijeni yakho kuyevakala. Lento letatendelwa ngabafundisi kusifundwe abafundisi kuphela into lekufanele kwekuthi kwathine nathi la sende njani manje sik under aniva kuyacethelwa phela kulamalanga under yes la ekuqaleni ngileti gaba leti khona itensinziso lokusho ukuthi umuntu uyahlabeka enhlitweni athi angahlabeka bese uyaphenduka athi angaphenduka bese uyakholwa ngesilumbi sithi i-repentance le ngesilumbi sithi i-conversion le ngesilumbi sithi i-faith le kuyevakala lo muntu kokuqala kushunyelwa livangeli atsinzeke eve ukuthi ngimi mbamba lo khulunywa nami ahlabeke niyakubona lo ngoba ngishilo ngathi you must be a son by conversion. Number one, so uyahlabeka lo muntu kodwa kuhlabeka it's not enough. Banenge bohlatshwako labahlatshwa niyakubona. Kodwa akazange into emehluko so uhlatshiwe so what? Ayileli vele mnanzi nanyalo nje ngente kuhlabeke lamhlanje ngihlabekile kodwa uma ungakathathi lesinyathelo sesibili inyalo se-conversion sethi inyalo uyaphenduka shothi i-conversion ikanjani bengibhekeleni yakubona ngase mangisahamba ngiyale ngahlabeka kwenteka le repentance ngavuma ngathi yebo Nkosi ngiyavuma wena uNkulunkulu uyinkosi nemsindisi sekufuna ngente njani manje turn around niyakubona nyalo sengibheke le hayi phela 360 ngoba la esonveni benda njalo bani ubhekele sithi nangajika na hayi wajika manje ujikile lo muntu ujikile lo muntu aphinza achobeke niyakubona lo is that conversion it's not bobo udlala nje ngathi ngaleyo ndlela leyo mawuconverta it's 180 degrees bengibhekele nyalo sengibhekele impilo yakho beyinje nyalo seyinje kuyevakala uyehlukanisa ku clear but the question ke ethi mase ngijikile lo 180 degrees ngabheka lena ngiyapi ngihamba sengiyapi ke nyalo niyamva Paul uthini mbhekeni lona longumqalisi nemphelisi ukholwa kwena nende njani mbukeni kuyevakala funa nende njani nimbheke shothi nyalo ifaith yakho nyalo sowubeka kukholwa kwakho ukubeka kuJesu you put your faith in Jesus Christ awusabuke eceleni awusabuki kuphi konke mangabe uyabaleka ubalekela kuye konke lokwenda kuye so leti gaba letleti nzathu nguwe wena muntu lokwendako lo nguwe lona lophendukako nguwe lona lohlabekako nguwe lophendukako nguwe lona lokholwako kwendiwa nguwe akwendiwa uNkulunkulu kuyevakala wakwenda kahle lokho wathembeka waba faithful njengoba sikhuluma ngewenhlito yakho vele then sekutawulandzela ke nyalo letigaba letinye letinzathu leti khona la nyalo sesitawufika la sithi khona now is regenerated sesikhuluma ngamoya longcwele nyalo sikhuluma ngePentecost sikhona ine Pentecostal namhlanje sesikhuluma ngePentecost manje la now la masikhuluma ngeregeneration iregeneration ayifanani neconversion ayifanani nefaith ayifanani neconversion ayifanani nerepentance ngoba la sekuthatha over moya longcwele ngulakhona tasawuthi Paul akusasimlo lophila kodwa sekuphisa eKristu lophila kimi uyamvumbela nyalo senguye emva kwaloko la kwenteka lesithi i-justification kwenteka lesithi i-righteousness lokulunga lokuvela ngekhathi angithi siphambanweni Jesu uthatha sono sethu sine sathatha i-righteousness yakhe kulunga kwakhe and lana ke uyayiconfirma lento leyo sesiphila sengilabo bantu mangabe sithi singcwele mangabe sithi si-right akunenzaba ukuthi abantu bathini kusho yena and then emva kwaloko singaba mase silase sikule adoption now leli verse besilifunza lapha verse number 5 then we are adopted as sons niyakuva lo now boba ngibani wenda lo nguNkulunkulu lo regenerator angeke ngithi regenerate ngeke ngoba lesigaba lesingabizwa ukuthi born again ngilantalwa kabusha khona lana bengiphenduka lana sengitalwa kabusha kuyevakala akufanani bantu bayaphenduka bangadalwa kabusha
asale solanjalo ingqondo yakhe ngidawuphetha nje ngidawuphinze ngibuye kulesigaba leso ngoba ngilele ngidila ngaso kakhulu bantu labanenge ebandleni ba-stuck la beme nje lana kwathi libandla liqhubeke nje ngathi asinabo abantu lababhadlile labaqhubekako basele la bantu. We don't have sons. We don't have sons. Laba realize ngoba ma ulana uyathi ukuthi wo mina uNkulunkulu makanginikela kanginike kona nginikwe nguye nganikwa abantu, so therefore angilenzabe ukuthi abantu bathini mina ngidawuthembeka ngente lokho justification, the state of being just before the Lord. Makanginika into athatha nako uyangithemba angikwende nje ngoba angithemba yena. Akulenzabe ukuthi ngiyakhona noma angikhone nginalo noma nginalo likhona kuyevakala ngenda lokho leninikwe kona. And then lokho ke kuyakena uNkulunkulu athi no ngoba lo muntu ofaithful le stewardship lesisibhalako lapha lokuba steward lokuba ngumphathi wethinto kaNkulunkulu uyakwenda la, then therefore uthi now lona sengim-adopter njengendodzana yami, so unemagunya, so unemalungelo, so une-authority, so uyakhona ukuthi makathi emadimoni akaphume avele aphume kuyevakala. Mina nje ngakutshela mfundisi Gama la ebandleni kwekuthi bantu bayakholwa noma abakholwa. Kuthi bantu bayakholwa akusiko lokulaba kushoko mabantu ofakaza la ngelisolo. Ha nami ngiyambonga Jesu wafika wangithatha wangibeka, niyakubona lo. Akusiko lokho sitakushayela tandla awufind kukahle kuhle lokho. Kodwa into lengifike ngibone mina ngifunza Mark 16. Mark 16 utangitshela ukuthi uyakholwa noma awukholwa. Akuzibe ngicabanga ngibe ngithandaza ngibe ngithini bantu labakholwako. Mark 16 Jesu makahamba wadalula washo wathi hambani niye emhlabeni yoshumayela ivangeli, bantu baphenduke nibabhabhatize, bathi bangabhabhatiswa nibafundzise babe ama-disciples ami, and bese uthi ke nathi timpawu tabo nitawubabona nganako laba labakholwako. Akakhulumi nalabafunzi bakhe, bafunzi bakhe sebawendile umsebenzi bathandaza abashumayela abasinziswa babo, kodwa laba labasinziswako emva kwabo batawubana nathi timpawu tabo yini. Number one, labantu laba they will cast out devils, demons, because now banale authority kuyevakala. These are sons. So mabahlangana nelidimoni get out, phuma uphele, abalesabi lidimoni. Abancike kumfundisi ukuthi umlo uthandazela abantu ngumfundisi yena yedwana. Ngoba bayakwathi lokho baphendukile. Athi number 2, uyababona nganako lokunye bayawukhuluma ngaletinye tilimi. Oh, number 3, abuyazi uyababona ngani abasesabi noma banganatha abo poison noma banganyathela tinyoka noma hayi phansi batawudingela tinyoka tabaluma matawudingela tinyoka makwendekile wayinyathela ngesiphosiso kuyevakala. Ngeke lenyoka leyo poison wayo ende lutho abesabi kuloyeka kuloywa. Niyakubona lo angeke umkhanze sowudube bakubo ngoba uthi bayangiloya mina umama ngimthanda uyangiloya. Niyakubona lo umzalwane emuni loyo lo wenda njalo, and utawubuya asevela acabele nenina angavumelani nenina neyise, kodwa sokufuna simsebenzise la lo mlungu afuni bakubo. Ngiyekelele angendlule la lana ngoNkulunkulu lo wenda lo asivumeni bazalwane sendlule. Niyakubona ngiphenduke ngihlabeke ngiphenduke ngikholwe kuyevakala, kodwa bese ngiyavuma ukuthi moya lengcwele yehla thatha over empilweni yami ngibhajatiswe ngamoya. Emva kwaloko uNkulunkulu angihlambulule angakhe anginike ema-gift ngiyi-understand i-gift yami ngiseva ngendane esondweni ngoba la ngilolo kwendakalako la ngingabona ukuthi ngipheni uNkulunkulu uthi angendeni mina. Therefore now sengiphila ku-submission as a son. Ngiyathoba ngithobela umholi wami, ngithobela Jesu Kristu, ngithobela livangele ngenda njengoba ngiyadizela mina kuyevakala. Then ayikapheli indzaba la ngala ikulo last 3 lo sesikhuluma lana manje ngenzaba yabo sanctification. Yini sanctification? Ngilokho ukuthi nyalo angathi la nguwe wenda lokho ngoNkulunkulu wenda lokho nyalo la nguwe naNkulunkulu nihamba kanye kanye. Kufanele ngabe sila. Niyakubona lokho kufanele ngabe sila ngoba lana ngiyayathi role yasimakahle kufuna kwende kimi, ngiyathi ukuthi mina kufuna ukuthi ngendeni mangabe ngonile angidzingi ukuthi baze bangibambe.
ngiya kusimakathe ngikhale ngonile simakathe ngithethelele ngigeze makungcola kwami angidingi uze ngitshelwe ngumuntu ukuthi ungcolile wena kuyevakala ngithi bona mina angidingi ukuthi bazi bathi bakhuluma ngathi komfundisi lapha yaye lokhu bekasho njena nje bekasho ke iquestion is awushintsha unani awuphenduka unani vele wena awuboni ukuthi uyona la uhleli khona so i-sanctification le am sanctified sengiya onke malanga ngiyatihlambulula onke malanga ngiyatihlambulula onke malanga ngiyathandaza ngiyatihlambulula ngiyathandaza ngiyatihlambulula then emva kwaloko sesikhuluma lana nge-perseverance baphikelele madzela kufa ngiko ngithi mina manje ngiyafisa ukuthi leli bandla sonke noma ngabe awukhondi lana uke mane utaste kufika la uve bunanzi belivangela labaphikelele lawa sisebakuperseverance abadzinge kuncengwa asihambeni siyovangela abazalwane ongemgcibelo ke nibobuya nonke sesihamba siyovangela kuyevakala kula engatini yabo kuyevakala bayathi ukuthi siphilelane banelwash bayabona ukuthi uyabuya Jesu masinyane uyabuya Jesu masinyane asinokubanjelelwa lide kuyevakala bayathi makufanele bazile akusiki kumenyetele sizilo esondweni bantu bayathi ukuthi kufanele sizile siyekele kudla sithandaze angathi labantu batangithini namhlanje perseverance kuyevakala and then lastly la sekusele ukuthi sifike khona nje kancane kulesi sithi glorification lele sifunze ngakho itolo ukuthi inyalo indalo yonke iyabubula ibheke ukuthi kumanifestwe kwembulwe emadodzana kuyevakala nguloko lesi sikumele just number 9 but Jesu utawubuya njani sisashisha ngalaba bazalwane utawubuya kanjani aphi emadzela kufa baphi bantu bangajabuleli kuba sesondweni nje kuphela kodwa abantu abajabulele kuhambisa livangeli kuyevakala bajabulele ukuthi naye khona la kakwendile usukile nje umnyaka noma ngesithi ke sibale 2025 bangaki bantu lobazuzile wabafaka embusweni waNkulunkulu banga abekho njani awukake wahlala phansi waplana wathi Jesu uyabuya mina ngimuphi umphefumulo lendawo la noma wasekhaya kithi noma kusemsebentini noma sihlobo sami noma ngimakhelwane noma ngibani lengake nginike isikhathi ngihlale naye phansi azamukele Jesu angene embusweni ngami mina ngiyakuhlomeliswa ngani le ekhaya ngingazuzi bantu bangene embusweni ngalokuthi thina sanje thina siyakholwa thina saphenduka thina niyakubona lo sesisondweni sekuphelele ke inzaba iphelele la Jesu ufuna emadodzana kuyevakala ufuna baphikelele bantu abatawuhambisa lelivangeli but naku asibathole and libandla nyalo liyashisha ngendlela lemangalisako levele njena sishibo lesilesendakalako kuyevakala sinemba kamoya nje kwesinye isikhathi vele ukhaze kwekuthi sidonsa matima ngoba mawubuka letindwa letendiwa bantu hayi uyamangala ukuthi vele kodwa sisayelana khona le masondweni siyowendana ngoba letindwa letimbi tendiwa ngilabazalwane hayi ukuthi ngibani ngulabazalwane ngeke nje ungitshele ukuthi la eSwatini singakhuluma ngokuthi basically we about 99% Christianity kodwa bese ungitshela ukuthi si over 80% i-corruption njani bobani labenda le corruption maba 99 is Christianity bobani labenda le corruption lephakeme la Swatini kude uthi cha ngabantu ngaphandle batokwenda le corruption ngilabasonza lamasondweni ethu ngilabalabala amabhodini ngilabalabala labahlabelako labemelani yakubona ngibona and futhi bakwenta mbamba mina ngikubonile literal ukuthi vele labazalwane kanzi manje ngaya kulelinye lisondo la eMbabane ngenhlahla kusiko la kodwa ngaya kulelinye la eMbabane ngikhona ke bebangimemile ngiyashumayela kunala bahlabelako lana bahlabela kumnanzi ngiyabuziseka njengoba ngibuzisekile then sekuyenteka I think 3 or 4 weeks sengiyaka home affairs mase ngifika ka home affairs ngimile lapha edelezini ngibathe uyathi ngiyamfanisa lo makelo yamani wathi khona la ngeke ngambona khona but uyangiavoida akafundi vele ngimbone kwekuthi ngibani but umoya wami uyalo wathi lo mloya ngiyamathi kukhona la ngimathi khona but ngaloko ukuthi lento la kayendako le corruption la kayendako at that time lo muntu lo praise team
kodwa mayasalapha ka-Home Affairs sengilomunye nje umuntu sengilesinye nje isigebengu losungazathi sesigebengu sakuphi sitawu sinless kodwa esontweni lakhe ulapha ku-praise team kodwa ka-Home Affairs sigebengu zeni sitawenda njani sitawushonaphi-ke manje makunjalo kusho ukuthi lana siyaperforma lasontweni sitela toperforma hhayi ukuthi sikhuluma ngempilo yethu akasisite esimakathe kuyevakala akasisite esimakathe kudevelophe kudalwe bantu kuyevakala kudalwe bantu labatawuhlukanisa labatawuhamba vele ngendlela yakhona barealize ukuthi we have to move forward we have to grow kuyevakala ngoba simakathe ufuna kwenta something uyabuya masinyane kufuna sebe glorification ufuna kukhathimlisa emadrodzana akhe but aphi la madrodzana awatholakala emadrodzana asangene nawo agcwele tikhotha kanye nebantu bonke kuyevakala sengazi ukuthi kumadima kulikhoni ngaleyo ndlela ngicela sigcine Kolose chapter number 3 ngidobe sengiyathandaza namhlanje sitakucedzela kusasa mhlambe lokunye ngidawubuyela kuloko ngidakukhombisa lapha ngidakukhombisa nje kodwa nyalo ngicela sigcine Kolose ngikhulume Kolose Colossians chapter number 3 ngicela ungifundzele verse number 5 ngaloko-ke bulalani tonke tinkhanuko tenta lapha emhlabeni bugwadla nebuphingi nekungcola nekuhungeka nekukhanuka lokubi nebukhali lobukukhonda tithixo konke lokhu kwenta uNkulunkulu ehliselo laka lwakhe kubantfu labangamlaleli. Hallelujah. Konke lokhu kwendani niyatlana ukuthi abengavangeli nje ethendeni Paul abekhuluma ebandleni laseKolose phakathi ekhathe ebandleni uthi bulalani kill kuyevakala ndothi mina mangabe sitakhona achieve lesigaba sekuthi sibe bantu labasebenza nasimakathe kulento ufuna sithi bulale empilweni yethu kuyevakala asikubulale niyabona lapha nje uqala ngale fornication lobugwadla lobukhona nenyalo niyakubona lokho sewungazi ukuthi abantu ngeke basalamleleka and ngeke sibe namoya longcwele masigcwele lobugwadli lobukhona lesematicingweni busukuma TV everywhere la khona uma ngabe libandla libhizi leindulge kuloko lingathuthuki lingendluli liye phambili ngeke simbone simakadza sebenza kuyevakala ngeke simbone ngiko bantu abasakhona ukuthandaza ngoba sekugcwele nayo inyakanyaka nayo into nayo awutibale letinto utibale nje ungesabi bugwadla niyakuva yini bazalwane bugwadla kufuna sente njani sibobolale kunetinto tekubekwe eceleni nento tekubulalwa kill kuyevakala kill these things tibulale yebo yini lenye nebuphingi nani lenye nekungcola lesho all kinds of immorality kuyevakala akunenzaba ukuthi ungakubita ngaliphi ligama kodwa everything le immoral yenda njani wena manje ibulale and uyibulala njani ke ngoba bese kuba nengiyoze uyathi bese bathi ngiyazama mani ngiyazama nje and leletinye njengalethi nje the immorality ngoba kuyashiyala ukuthi le society yini ngoba isosi lenkulu ye desire sono i-temptation icala nge-desire bese ke sewuyayingeka sewungena esonweni sewungena ekufeni awumani nje ufe noma kanjani uqala ngekuthi uwungeke le desire but i-desire ikuwe isengcondweni yakho kuyevakala nguwe lokhethako ukuthi u-desire ini ufuna ini and lamanye ama-desires afihlekile there are desires which you cannot remember because of amatrumas lowendlule kuwo in the past you can't remember but sekula in fact mase kula emtimbeni engatini yakho ku so serious to the point ukuthi akuphumeki noma ungaphakamisa isandla uthi ngiyamvuma Jesu lamhlanje yena ngiyayekela ngiphumile but udawuthi uthi kusasa le desire seyila ngatini yakho isibuyela khona ngoba yona ine reward system yena ngasi yakubhadala ine pleasure a reward niyakubona kunenjabulo nje isikhashana nje angimane nje kanye nje ngimane nje kanye nje lamhlanje kuphela ngiyaqina nje angiphinzi lamhlanje angiphinzi dathi lingakashoni kusasa sewuphinzile futhi
yini indaba awu understand lokho ukuthi kufanele nto mase ukholwa uyibulala njani ukhona umoya wangcwele uyasisita vele kwenta lokho kodwa nathi ufuna sisimbambise ingcondo yethu siyifake self control kuyevakala ukhona ukukhuluma nawe yalo sengikhulumela ngoba labanye bayehluleka to kill these things kulento lethi babambe isikhathi lesithi abakhona ukuthi bulala ngisho njani lokho ngisho ngoba mina ngihamba nalathi ekolweni ngenda i-counseling bayangibida la ngiyositha abantwana and lento uyibona izula isuka kulabantwana ileko labatali le ekhaya and le live vele liyafa liya ngekufa ngalethi into lethu ukuthi abakhona ukucontrola ema-desires abo kuyevakala yet we are designed to desire there's nothing about desire but evil desire we have got power over yona sinayo kuyevakala singaphenduka mbamba ngendlule mbamba kule state deleting 3 noma kanjani nginemandla etuke ama-desires ami nginawo kuyevakala I talk emashayina asebenzisa ilanguage lethi mhlawumbe kune game yabo laba yendako bathi ijudo bese sisebenzisa verbal judo kuyevakala lokuthi uthi slide wena ukhulume nengcondo yakho kuyevakala uyitshele ukuthi mina lento lena angiyidli kuyevakala ukhulume nawe mina lokho angikwendi lo mina sengaphenduka mina ngiba i-identity yakho uyade ungibani wena kuyevakala bese uyayala lento angithi njena mangabe wena ungakudli lokusweet kude lokufoselelako vela ukudli kuyevakala mangakudli lokubabako awukudli vele yonke into longayidli kuthi umuntu ongakudlisa ngengane ngake ngithi ngikhuluma ngalokho ngoba ngicala ukukhuluma ngalokho ngilapha ka VOC then uyangishayela lo munye babe uyangishayela uthi yemfundisi ngithandazise ngicela ungithandazise ngoba mina njalo ngakhesimuzi ngiyawa ngivuke ngaJanuary njalo ngakhesimuzi ngiyawa ngivuke ngaJanuary angisayithanzi lento manje ngicela ungithandazise ngithi mina ebhodi ngithi esikhathi sekuthandaza ngoba wena unawo emandla ekuyekela lento lekwisayo ngithi yile lisondo lakho ngitshela igama lesondo lakho uyangitshela ngiyabo lesondo ngiyalathi vele kule lisondo leli abayidli ingulube so ngithi kule lisondo lakho ngoba wena ngiyathi lesondo lakho ukuthi uyayidla yini wena ingulube uthi angiyidli mfundisi uzophakamisa nelive angiyidli ingulube ngithi mina ngaDisember uyayidla yini athi uthi awuyidli ngaDisember wenda njani ngaDisember uyayidla yini uthi ngeke ngisho noma la iphekwe khona ngiva ngisho libhodo la iphekwe khona nawe pho udlalelani ngami udlala ngami nje udlala uthi ngithandazele ini ke mina yile ngidayithandazela ngoba wena unetinto lotalako ukuthi awutidli uyadada awutidli lokhu kudla ngoba uyakufuna uyakuthanda kuyeke izinto loyithandzako mina qhubeka udlele into yakho lekuthatha loyithandzako angithi isikhathi saloko ngoba wena unemandla yini ungasebenzisi lamandla ekwala kudla ingulube usebenzise wona kwala kudla lento loyidlako lekwisako awusebenzisi ngani wona ngoba ngiwo kanye lo watsingako into ungatitshela ukuthi mina angiyendi le niyangiva yini bazalwane angeke lana nje noma ngingakubekela ema benefits ake ngibeke kuma extremes nje ngemabomu ngendlela utowuva hayi kwekuthi ngenda kanjani ngithi nje ngibeke ama benefits nje emasimba niyakubona lo into lebheke eceleni umuntu lohlanya angawadle emasimba ngeke afe angafa yini ma uya nyalo kula malanga lawo kufundziswa onke malanga emasimba ungawasebenzisa njengamanyolo avunzisa tibhidwe tibe mnanzi tibe tinhle ngeke ufe ngiyakubona lo emasimba amakha amanyolo kuyevakala ma benefits lamahle lawa njenganyalo nje ngibekele ama benefits lamahle lawa uyakhanuka yini kwadla ungawadla yini mangaze kusasa wonke umuntu akaphathe emasimba akhe ete nawo la ngibani lo ngawaphatha ngibani lo ngeta nawo la kude bangavele bathi uyasihlolela mfundisi ephatha yakho ngeke thina lokusho ukuthi bantu bayatendisa
babhaca ngasathane, babhaca ngetilingo, babhaca ngane or whatever bese befika ngithandaziseni ngithandazelene. No. Ubokubeka emasimbi embe kwakho uwadle sibone ukuthi ungawadla yini. Awuwadli ngani? Uyawenyanya. Noma ngakwende kanjani ngeke uwadle, noma ngabe sathana ngakulinga kanjani ungehla yena ahambe ngetinyawo ahlale la athi dlani la ngeke. Ungamane uthi ngibulale sathana. Ungavele uthi ngibulale ngeke. Uyakwati kulo uma ungafuni kudla emasimbi akho. Kodwa makufanele wende into lehle kahle ubeka taba wenda konke lokwa uyabhaca wenda ngazuthi abakuboni bantu kanti uyabonakala kuyevakala. Yini ungasebenzisi exactly the same power kuyevakala. Yekwala letinye tinto wale letinye tinto usebenzisa yona uvele ukhethe udecide ubhale phansi uthi mina lokho angikwendi lokho, mina lokho angikwendi, mina lokho angikwendi, mina ngumntwana enkosi, mina ngumntwana wasekhaya, mina ngingcwele. Ngilento lena iyangcolisa kuyevakala, iyanginukela lento lena noma ngakwende njani iyanuka kuyevakala. Angihlale eceleni kwayo uma ngabe into dingakunukeli utawutidla vele. Utawutidla vele. Sebenzisa ingqondo yakho. Le yakho ingqondo kahle hle bazalwane mina nginitshela nje mahala free of charge case muzanga ke fiki kuyevakala. Mahala nje akekho umuntu lophilako lowendlulile la kuyevakala. I can tell you. Kube kuvumelekile kufuka ngangiyakufukela kuyevakala. Kodwa ngoba ke ayivuma iBhayibheli ngeke ngifunge ngoba wena ngiyakwati. Akekho umuntu longendlula la ahlabeka hlatshwe live la uNkulunkulu a decide ku convert akushintsha completely anikele konke kusimakathe akholwe nguJesu. Lokungenteka ukuthi ehlulwe yi temptation. Niyangiva yini bazalwane? Temptation is not sin. Temptation ngiloko kungako kwekuthi utowenda sono bese uyafa. Niyakubona lo? Asin village 1:10 uthi Sathane akethi nje sithi asethi kutokweba siyeba bulale sibhidlite kuyevakala la ekwebeni ngalesikhathi uthatha lelivi uthatha lomthandazo uthatha lobudlelwane nebantu akwenda isolate wena wenyanye bam leto into le emva kwaloko angeba lokho sewuyakubulala ukubulala kanjani ngekuthi wena uthatha lokulonako bese unika yena vele uhand over everything kuyevakala unika yena everything. Emva kwaloko ngoba sowunike yena everything sekude lokusele kuwe sowubhidlita ke konke ke uyasitila konke lo wake wakwenda bantu bawa kanjalo kuyevakala. But kuqala ngekwetshiwa mawungala la ku temptation stage la kwetshiwa khona tinto uthi mina no ngiyabona ngiko nje masikhuluma ngala KPIs labanye bathi mhlambe sikhuluma nje style or whatever. It's very important lokuthi measure ukuthi ngisathandaza yini. Mangithandaza kona ngiyamove yini uNkulunkulu mangithandaza mina. Khona kukhuluma kodwa ngiyamove yini uNkulunkulu mangithandaza. No yenze Nkosi amen awukayidiva nokuthi uthi 10. Usalifunza inlivi la uNkulunkulu. Ulifunze vele ulifunze hayi ngoba uyoshumela hayi ngoba khona la udzingeka khona ulifunze ulidle libe kudla njengoba udla kathathu ngelanga nalo lidle kathathu noma ka4 idlani yini lele banga ukuthi ungadle uyabona ukuthi khona into letshiwako lapho endihlela sikhathi usibeke nasikhathi sama unema timer la itinwena the time ngesikhathi sengothi ngifunza live mabe yilunch ngelunch ngifunza live nini ngifunza live athi ngifunza into lenene ngoba kudla lokho kuyevakala. Manje wena udumela mase uyolala uthatha iBhayibheli yakho then uyibeke la celeni kwakho uthi utawufunza iBhayibheli ungene etingutsheni yakende kaphi into le kanjalo uqala Sathane ulebele kangako ukuthi ungafunza iBhayibheli ulele embhedzeni emva kwaloko nako sawukhamisile liyawa chithe pass. Ngiyakubona lo labaningi nje lana ungakhanza ukuthi letincingo bangathi uyadibuka la tinetimfa tifafabukile hayi kuthi yini mntaka baba lo muntu uyakuthanza kufunza mane eyawa
labanye namabhayibheli asadzabuka ungaze uthi wena hey iyafundwa le bhayibheli yana ukuthi zabu kanje iwa lambhedzeni kakhulu ongemalanga hayi ukuthi iyafundwa iyawa ongemalanga cima emva kwaloko seyidzabukile masayiphethe lana ungathi wena hayi cha userious lona uyayifundzisisa kanzi iwe embhedzeni ngoba akahleli isikhathi afunze iBhayibheli aphilile engcondweni ahlele ngetiboni takhe ngesikhathi lesifanele abe nendzawo yakhe naNkulunkulu lamhla langa lami isikhathi sami lesi ngikhuluma naNkulunkulu it will not happen anyhow hallelujah angime lapho bazalwane vele awu lenzaba lena elikhona angabe ngisaya ngale ku verse 19 kulo chapter number 4 la asithe khona ngiyathandaza ukuthi aze Kristu abunjwe phakathi kwenu ngiloko lenguthandazelayo abunjwe Kristu phakathi kwethu akhiwe la ngekhathi mangihamba kube khamba kwakhe mangikhuluma kube kukhuluma kwakhe ngoba sewakhiwe la phakathi kimi wakhiwe la ngekhathi niyangiva yini bazalwane singatama yini ngoba vele sengidazi kutama ngoba vele sekumadima kulamalanga kubambisana nebuholi simane phela sisuke la siqala khona asishiyi ngoba each time ubuyela emva uthi inkosi ingabe ngisekahle yini kodwa asithuthuke phela simvumele uNkulunkulu ukuthi sebenda dala lokusha ngekhathi enhlitweni yami niyakuva lo ngitale Nkosi kabusha mane moya longcwele aphile phakathi kimi ngaleyo ndlela leyo mane lokufakela ngekhathi kuphumele ebaleni kube policy kusebenze kahle mane Nkosi ngibe nale authority nale power mangihlangana netimo ngikhona ukukhuluma netimo divele tishintshe timo ngincike kulabanye bami mbine ngiphelele ngedwana iminyango iyavuleka ngina Jesu kuyevakala angidzingi labanye bantu ngibadzinga etimpilo letingetulu kwaletama la nginike tona simakadze ngidawutilwa kuyevakala ngoba nginawo emandla ekwenda lo ngoba ukhona yena emva kwaloko sengikhetha kuhamba naye ngibambisane indlebe yami iyalalela makathi mani makathi thula ngiyakubona lo anginamane ngikhulume anyhow anginamane ngente noma how angisathukutheleli noma ngabe ngayeni sengiyathi ukuthi kuthukuthela is my choice akekho umlungu angithukuthelisi even one person in life uthi umlungu angithukuthelisi uyakhetha kuthukuthela awuthukutheliswa ngumuntu it's your decision biologically spiritually otherwise it is just your choice akekho nje umlungu athi ngithukutheliswe ngibani mina uyakhetha uthi thukuthelela wena kuthukuthela kusilo lidemon mangabe bazawona nje bangake bawele bendlule bangene lapho ba experience that joy angathi ningayiva njani uke uphile emsebentini uphile ekhayikini bakhulume ngawe kungakwatisi kuyevakala ungeva buhlungu ngisho lobuncane ngoba uya understand ukuthi wena kuthukuthela ichoice yakho ayisiye yalomunye umuntu hallelujah ngifuna ukuthandaza namhlanje la ngicina ngale ndzaba lena moya waNkulunkulu uyaveda kwekuthi emakhaya amanengi nebantu abanengi nemasonto lamanengi abulawe ngokuthi bantu bayathukuthela ngendlela emangalisayo and mase bathukuthele abasakwati cabanga konakala into letinengi because bacabanga kwekuthi bathukutheliswa ngilomunye umuntu noma ngiletinye tetinto kanti kuthukuthela kusuka ngekhathi kuwe akuchamuke ngaphandle uyadecide kuyevakala uvele nje ukuyeke obantu bayakhuluma bafanele ukukhuluma vele indzaba yabo basebenta lokho nami ngiyakhuluma ungathukutheli kuyevakala umlalele esimakadze ngoba kuthukuthela kwakwendelwe kokuthi makunento lesinzako ukhona kuyiphakamisa ngeke uyiphakamisa into lesinzako uhleka so kwaloko kuphela kufaka emamasela manje uthukutheleleni ngoba kude lokusinzayo yilo loyiphakamisayo yilo lolwanayo Kayini wamtshela uthukuthelelene ekhayeni njalo ukuthukuthela uyabona isono siyakhokhobela nyalo lokuthukuthela kwakho uyakubona nje ukhokhobelwa sono ngoba uthukuthela eveli la kamoya kuvula umnyango emoyeni kungena tifo kungena emadimoni ngeke sathane asithole noma ngayiphi indlela angasiloya ngenta konke akungeneki la kithi savaleka kodwa ngathukuthela ngivula imbobo ngathukuthela nje ngeke ugule ungake wathukuthela uboke sokunotize nje ukunake kulamalanga lawo ngeke kwenteke nje ubanjwe ngomkhuhlane ugule ungakacala wathukuthela lokuthukuthela kuvula lomnyango kuthi noma ngawo attackwa yini ingene la ngekhathi kuwe
but wangete wathukuthela ayikho into lengangena bantu ngabe abayi esibhedlela. I can prove to you that thing. Ngabe bantu abayi esibhedlela. Ungaya mhlawumbe abe wephukile noma ushelele wawa noma whatever, but nje in terms of ama diseases, masikhuluma ngama diseases, lokudawungena emtimbeni wakho ku attack umoya wakho ngeke kungene la kuwe ungakathukuthela. Because this is a spiritual warfare. Kufuna uqale uvule. uNkulunkulu wasakha ngendlela le complicated. Wasibeka la emhlabeni ngoba athi ukuthi angeke singene noma ngabe ngayini lethambe lakho niyakubona lo. Wafaka le protection within us. Ngiko nabodokotela abasilaphi balekelela lo mtimba utelaphe wona. Kuthi udokotela lo lapha umuntu. Umtimba utelapha wona. Ungamane uboost ukuthi ukhone kude lapha kude liphilisi lelingalapha umuntu. Ey ngiyekeleni asesithandazeni lamhlanje ngoba abantu angeke bangive la. Anisihlabelele sisukume sime ngetinyawo sitothandaza, but mangabe lamhlanje ngifuna ukuthandaza nebantu labahlushwa uthi uyathi mina ngithandaza sengithukuthelele lide nje ngithandaza sengithukuthele lamhlanje lokungenteka uvala inhlupheko yakho yeminyaka. Sathane letakini tinto ekhayikini lama demon akini akhona kungena kuwe akoperate nawe kanjani ngekuthukuthela kuphela ayikho lenye indlela. Uma uqedzile ngesono unganasono awuna connection kuyevakala awuna connection. Ubofunza Proverbs 26 ufunze verse number 2 uthi vele kahle hle sono esathane noma ke uthi njengancetse lo ndiza angahlali nanjenge nkonjalo ndizi ngaphumuli sinjalo sicalekiso asimehleli umuntu longakasifanele hayi lesingakamfanele. Kufuna kube nguwe lo fanela uvuleke udeserve lento lengaphandle kungakavuli wena ayikho into lengangena la kuwe. Noma ngabe iqhamuka kuphi angeke kufuna kuvule wena. Lamhlanje ake sawuvale lo mnyango loyo. Ngihlabeleleni bazalwane ngito uthandaza la. Mangabe uthi wena ngiyafisa uyahlento bathi yakithi bathi kanjani ngithandaza sengithukuthele nje nasekhaya sengithukuthelele abantwana sengithukuthelele umyeni wami ngibuye esontweni sengilwa nemyeni wami noma sengilwa nemkami ngithi ngisakhonda simakaze sengilwa nebantu nasemsebentini angikhone ukuthi controller ngithandaza sengithukuthele nje utawubona utawulanzelwa ngemashwa utawulanzelwa kugula utawulanzelwa kuphuya ulanzelwe yonke into ngoba kunemsele lo uvulile. Wena uvule wena. Lamhlanje ngicela ukuthi siwuvalele umsele loyo mawufuna khonda simakazi. Ndawuhlabela yini noma seniyala.